Trener vijoličastih in njegov strokovni štab morajo poleg strokovne usposobljenosti obvladati tudi jezike. Uradni jezik kluba je slovenski, ampak ga vsi v celoti še ne obvladajo. Definitivno je 90% v slovenščini, kar je čisto normalno. Te detajle, te pomembne zadeve se pa normalno prevedejo ali pa jih povem v angleščini. Tako da tukaj ni težav, ker jih večina tudi angleško razume, tako da nekaj stvari povemo tudi v angleščini in ne rabim sploh govoriti v slovenščini. In te določene zadeve za Veleta pa enostavno v italijanščini, kolikor se da, predvsem za par besedami, razumem tudi nekaj slovensko. Tako da bi bilo res mogoče se zanimivo slišati, kako kaj zveni stavek, malo italijansko, malo nemško, malo angleško. Bene posizione, ok? Bene destra, si, sprint! Pass! Santi! Too much space between you and Chile! Dobra! Okrenimo, da ne gre žoga, tako! Odlična! Potrkali smo na vrata sob igralcev in kot se spodobi, smo najprej obiskali sobo kapetana. Zdravo, dobro večer! Tu stanujemo Santi pa jaz, Marcos Tavares. Santi, what you know about the Slovenian language? What you can speak? I know hvala, dober dan, dober večer, kak si, šiba, you know. Pot nas je vodila do sobe, kjer je uradni jezik portugalščina. O Maribor é campeão sempre e o Maribor não tem que respeitar ninguém. Aqui quem manda é o Maribor, Eslovênia, Brasil, todo mundo junto, Portugal, todo mundo numa mesma união. Isso que é importante, sempre ganhar. E, supostamente era só suposto dizer que o Maribor ia ser campeão, não é? Supostamente o Maribor e o Brasil estão sempre juntos. Então, Always together. Portugal, Eslovênia e Brasil, isso aí. Tudo. Isso aí. Bravo, gol, mano. Tako da ja, lahko bi se prvo slovensko, ker Argo že govori po celem slovensko, pa... Slovensko odlično. Odlično. Angleško, italijansko, špansko, poliglot. V sobi številka 2246 bivata Jean-Philippe Medi in Velen Ndiaye. Tu as regardé quoi ce soir? On va regarder un film, si tu veux. Un film de mafia ou bien... Non, un peu film. Film de technique, pas de mafia. Non, un film d'action. Film d'action, oui. Film d'action. Kako ti ime? Jean-Philippe. Na koncu pa smo pokukali še v sobo, uganete koga? Dobro, ko smo tu bokšali. Ti? Vuč sam znaš, mi samo mrzle gadno. Pogaj imam tudi nekše probleme s psom, neka vročina dobila, pa neka veterinari vozila. Z mačkom? Ja, z mačkom, tako. Bom videl, upam, da je vse dobro. Ko zdaj ti, jesi nikaj prav, ja to, ako sam ti gučil, ja to ovoga, Maribor ovoga. Točno tako, kako si prav, bomba. Vsega mora biti, vse na svojem mestu. Ne si bil v vojni toga do zdaj? Ja, v takšnej meri ne. V takšnej meri ne. Idem ga do masaža na zdravje, pa... Dobro. Če naštiš sobe, ne? Te mi potrkaj. To veš da. Ajde tu v sobo. Obvladovanje jezikov pa ni vrlina samo v naši ekipi. Aber Luft ist sehr dünn oben. I kako sam rekel na njemački, gore vzduh je mnogo, kako se doma navam, sloj mnogo, pobedu i zagubu sa bliže jedna do druga.